Atusa, are you there? Hello, Atusa. Good morning, Raya. Good morning. How It's are you, I'm Richard? fine. It's a joy to meet you. Thank you. My English not good. Sorry. Well, Salam. Good morning. Can you hear me? yes, I can hear you. Okay. I think Raya's من English sounds quite good میشنوم. actually. Okay. So we have Salam. ببخشید من باید ترجمه. Sorry, Richard, I have to translate. That's fine. So whatever you wanted, we start. Is Luba there? No, No. I can't see her. Is she joining us? She did say she wanted She to. said, but we can always start it if you wish. Yeah, okay. Okay, so رایج جون ما ببخشید من یه سوال هم شما انگلیسی اصلا میفهمین یا نه چون من که اوکی متوجه میشم باش ولی اسپیکینگم ضعیفه. اشکال نه من همه رو یه براتون چیز آره یه میکنم. جاهایی هم خب مشکلاتی دارم اگه کلمات یا نه جملات نه خیلی من و شما با هم تلفظی حرف باشه. میزنیم آره بعد مرسی من برای عزیزم. ریچارد ترجمه کنم. Sorry, I'm just saying خیلی Raya ممنون. can understand but I said but she can't speak very well but she said don't worry at all. You and I we talk and I translate for Richard and Richard will talk to me. So basically I will be your translator. But please Okay. bear in mind I'm not a professional translator so I appreciate the slow time. You're stop making ممنون. excuses. You're very good. Here we go. Elizabeth is joining us. Okay. Who's joining? Elizabeth. Oh, great. Sorry, I can't. No, I don't know what's happening with my thing. منتظر یه نفر دیگه هم هستیم. آره. Uh, um, we wait for another person. Luba. I think Luba wishes to join us. Okay. Um, I can't. Luba has not joined us. She's not coming in yet. First of all, can I say I thought your film was brilliant. Ah, Hello. Hi, good morning, Hello. Elizabeth. Good morning, Elizabeth. Sorry, can you hear me? Yeah. Okay, Just to let you know, we're going to record this for the website, Elizabeth. اوکی خانم رویا ما اینو پر میکنیم که برای وبسایت هم میره. اوکی. عزیزم باش. خانم الیزابت هم که با ما جوین کردن ایشون هم از هیئت جوری هستن که اصلا ایشون به من گفتن توی این باشن. Sorry, Elizabeth, good morning. I'm just gonna give some introduction. Raya, obviously you know who she is and I said who you are as well. I think Elizabeth is in a mute, but You've now lost her. Okay. okay. Uh, shall we start? Please do. You can start and translate. I think it's the best. Richard, you start and then I Okay. can. Yeah. Um, First of all, can you say to Raya that I thought we all thought this film was brilliant. It was a standout documentary. It was everything that a good documentary should be. Raya took us to a place we didn't know. She introduced us to characters who were really interesting, and she told their story very well. She gave a voice to the voiceless, which is really what SIFA is all about. اوکی رایجا میگن داکیومنتری که شما درست کردین فوق العاده بودش. ما رو به دنیای برد که هیچ خبر نداشتیم، به جاهایی برد، به آدمایی که اصلا نمیدونستیم و صدایی کسایی بود که هیچ وقت نشنیده شده بود و فوق العاده بود کاری که کرد. میخواین چیزی بگی من بگم؟ آره من خیلی خوشحالم که این گفتگو
داره اتفاق میفته. خیلی خوشحالم که صدای اون بچه ها شنیده شده و این برای من کافیه به عنوان یه فیلمساز و فکر میکنم که کار خودم رو به عنوان یه فیلمساز انجام دادم. این حس بسیار خوبیه. Okay. She's delighted that you liked it and all the juries, and she's very happy that basically those kids finally you can somebody like yourself and the rest of the world understand what's happening with them. And for somebody as a producer or documentary maker, that's she said that's what I wanted and that's made me satisfied and she thanks you. Oh. Okay, could you ask Raya to tell us about her career in... Good morning, Luba, by the way. Just Good welcome. morning, Luba. Good morning, everyone. Sorry, I Very had a little bit of flu, so I was a little bit. Sure. Raya جان لوبا پرزیدنت همین سیفا هستن. خوشبختم از دیدنشون. She's delighted to meet you, Luba. Thank you. Okay, Luba, Richard, so I will, sorry, you were saying that I will ask her that how she started this journey of filmmaking. Is that what you want to know? Yes, yes. Okay. رایه جان شما چجوری رفتین تو این کار فیلم و چجوری استارت کردین این کار فیلم میکینگ و داکیومنتری یا هر درست. من حدود 8 سالی هستش که با یک انجیو در ارتباطم و به نوعی کارای تصویریشون رو مثلا اگر که بخوان توی یک فضایی باشن و فعالیتی بکنن یه آرشیوی میخوان از اون فضاها داشته باشن. طی 7 سال گذشته در واقع من بهشون کمک میکردم و از اونجا که خب روی یک مستندساز اون حس جستجوگری داره، در واقع بر من خیلی خوشایند بود که با اونا همراه بشم. این انجیو توی مناطق هر جا که لازمه که من استاپ بکنم شما ترجمه کنید به من بگید لطفا. بله من این تیکه رو بگم چون یادم. So she started working with the NGO that he needed her work or her assistance, and she's like somebody who's curious about the nature, about the life of the other, and that's how she started to 7-8 years ago to start understanding all this thing, and she was her assistant. بفهم. بعد از اونجا که در واقع این انجیو برای قوی کردن زنان بد سرپرست، بی سرپرست، زنانی که تنها هستن و من چون فعالیتم توی حوزه زنان و کودکان هستش، وقتی که باشون همراه شدم وارد یه محله شدیم که در واقع میخواستن با همون محله شیرآباد که میخواستن با زنان بلوچ صحبت بکنن و اونا رو آماده بکنن بابت اینکه بتونن انقدر توانایی پیدا بکنن که بتونن خرج زندگیشون رو بدن و اینا. توی اون محله بچه ها توجه منو جلب کردن، یعنی ببخش من اینجا کاتتون کنم که so she basically when she was working she was already like a woman empowerment, so she was working in the supporting other women, and when she met the person they start to to want to do to this place and the programming and to meet this the lady who's working there, and while she was there that's why she was more interested that the kids over there in Shirabad, that's the place she actually the documentary is there. Sorry, I have to go back to her. Yeah, بفهم. بنابراین جمعیت خیلی زیاد بچه ها اونجا برای من خیلی جلب توجه کرد و خیلی کنجکاو شدم، یعنی دیگه جدا شدم از اون گروه انجیو و شروع کردم به جستجو توی اون محله. البته به تنهایی نمیتونستم برم و مدام گروهی که با من بودن میگفتن که از ما خیلی فاصله نگیر، به خاطر خطری که هم خطرناک بود هم که مردمان اون محله به سختی اعتماد میکردن به آدم‌هایی که ورود پیدا میکردن به اون محله و شیرآباد جزو یکی از محله‌های محرومیه که حالا این خطرناک بودنش دلیل داره، یعنی من میتونم در موردش توضیح بدم که البته همه مناطق توی دنیا وقتی که محروم باشن به خاطر اون فقری که دارن دچار این خشونت ها میشن. Okay. So while she was there, she's separate from the group, and that's what made her interested the kids. And she was there, lots of them.
but the area it was dangerous, and the danger because of the poverty. And she's saying it's not just Iran, because every place when you is that much poverty is getting very difficult and dangerous. So therefore, it was not easy for her. So she needed to be with some people, and that's how she more involved with the kids at this point. Yeah, بفهم. مرسی عزیزم. بعد بنابراین خب اون سفرم ناتمام موند، یعنی از جهت اینکه من میخواستم آدمهای اونجا رو یک کمی بهتر بشناسم. بنابراین این توی ذهن من حک شد. وقتی که برگشتم این یعنی تهران، 8 سال پیش بوده اولین بله بعد. یعنی 8 سال پیش. Okay, so بعد the 8 years ago, the first time she went, and then she met all these places, Shirabad, and then she met those kids, and then with all the danger and everything, but then she couldn't stay longer, so that is stay in her mind, and then she returned to Tehran, the capital. Yeah, بفهم. بعد وقتی که برگشتم تهران، اون صحنه ها توی ذهن من جوری حک شده بود و از اونجا که من خودم مادر هستم و یه دختری دارم، وقتی که برگشتم این حس این که بچه های اونجا با اون جمعیت یه شادی عجیب و غریبی داشتن، یعنی انگار که مثلا زندگی براشون با همون محدودیت و محرومیت یک تعریف مشخص داشت، اینکه باید زنده بمونن و این خیلی تاثیر عجیبی Sorry, I روی made me cry as well. So as she's a mother herself, when she returned to Tehran, it's really affected her. But what is one of the most important thing that she realized, those kids with all this poverty and all these horrible things happening, but they had a life. They had a joy of, how do you say joy? They had a joy. They were more lively, and they have to live. They have to survive, and that really affected her. Yeah. بعد می آمدم مقایسه می کردم با بچه‌هایی که توی پایتخت هستن و همه چی تقریبا حالا نسبت به اون چیزهایی که لازم هست براشون مهیاست و بعد ناراضی هست. یعنی این پوینتی بودش که توی ذهن من این مقایسه رو به وجود می آورد و اولین سوال من این بودش که اون بچه‌ها درسته که حالا دارن با غریزشون زندگی میکنن و شاید ندیدن مثلا خیلی از امکانات رو، شاید به خاطر اون محدودیت هایی که وجود داشته در واقع پذیرفتن. اینا همه سوالایی بود که توی ذهن من شکل گرفت. Yeah. So when she returned, it was lots of question in her mind that while those kids with all this poverty, they're much more happy than these kids that have everything, but they're not satisfied, either because those kids they never see it, or what is the reason? And that's the lots of question was in her mind. Yeah. بفهم. و بعد از اون تصمیم گرفتم که ببینم که آیا این انجیویی که من باشون در ارتباط بودم به من کمک میکنن که من دوباره یه سفری به شیرآباد داشته باشم. میخواین همینطوری دیگه خواهش. And then she wanted to know all these people that took her first in Shirabad, can they help her? And she start to contact them to say if they're going to help her to return to that place. بفهم. ولی متاسفانه به خاطر احتیاطایی که معمولا انجیو ها دارن، چون که به هر حال سیستم خیلی ناظره بر اونها و انجیو ها خیلی باید با احتیاط پیش برن که ببخش مبادا میگن سیستم ناظرنی دولت و اینا بهشون دقت یا اینکه کلا میترسن؟ اینو نفهمیدم. در واقع وقتی که انجیو شکل میگیره، این انجیو خب خصوصی هن دیگه، یعنی مردم بهشون کمک میکنن. سیستم ایران خیلی دوست نداره که اونا بر اساس ایده و تفکر خودشون پیش برن. یعنی اگر که قرار انجیو یک فعالیتی توی یک منطقه‌ای داشته باشه، حتما باید در واقع نظارت دقیق داشته باشن. شما روی NGO رو تو فارسی چی بشه؟ چیز دیگه ای که بخوام. انجیو در واقع مؤسسات مؤسسات که خیریه. آره خیریه، که مردم در واقع کمک میکنن تا به حالا بچه ها، به زنان و کارهای خیریه انجام بدن. و این پولایی که در واقع اونجا جمع میشه، سیستم براش خیلی مهمه که
حالا علاوه بر چیزهایی که وجود داره از نظر اینکه پولهایی که رد و بدل میشه یا بیشتر مقوله آموزشی که داره اتفاق میفته بر اساس ایدئولوژی و تفکر سیستم پیش بره. این Okay. براشون خیلی مهمه. Okay. So when she approached those NGO or those charity groups that basically they go and they find the places that, there are poverty or they need help. But they have a difficulty because the government look at them and they want to make sure what they do is under control of the government. So those people are very much in difficulty as well because they have to go through a certain system that, and the government should know if those kids, for example, if they have to go to school or the education, they have to go through the system of government. So when she asked them, for them was very difficult because of the systematically they have to work with the government. بفهم. بنابراین اون انجیو به من اعلام کردش که ما نمیتونیم خیلی تو رو حمایت بکنیم، ولی میتونیم به هر حال تو رو معرفی بکنیم به آدم‌های محلی اونجا و تو خودت در واقع هر اونچه که نیاز داری اونجا اتفاق بیفته برای اون دوره تحقیق و پژوهش من. و خب همینقدر هم برای من خیلی مفید بود برای اینکه من ورود پیدا بکنم به اون محله، چون واقعا آدمای غریبه نمیتونن وارد اون محله بشن. Okay. So those people, they said, unfortunately, for that reason that I said, we can't actually come with you. But what we can do, we can introduce you to that area because it's very difficult. They say those people, they won't trust you. It's a dangerous place, but they don't trust the strangers to come. So for her was more than enough that this introduction, because it wasn't easy to return. But so they couldn't help her, but she decided to go with their introduction. بنابراین Sorry, Richard. How did Raya arrange for her security to film in those areas? How did she make sure she was safe? So میگه چجوری هنوز نرسیدیم به اون تیکه، ولی چجوری سکیوریتی رو با خودتون که بردین که اونجا سیف باشه، خطری براتون نداشته؟ منظور از سکیوریتی منظورتون یعنی سیفتی، یعنی چجوری رفتین اونجا که خطری براتون نباشه؟ کسی بود باتون که تنها نباشه؟ نه من آدمی از تهران نمیتونستم با خودم ببرم، چون آدم هایی که به هر حال باید میبردم باید از طرف اون انجیو تایید میشد و من تنها کسی بودم که اونجا جلوی اون مردمان اون محله تایید شده بودم که بتونم حضور داشته باشم. بنابراین توی مرحله تحقیقم کسی رو با خودم نبردم. یعنی تنها بودم؟ بله، مجبور بودم تنها باشم. خطری هم تحلیل؟ بله، یک تایم مشخص من میتونستم توی محله باشم، یعنی از ساعت 10 صبح تا مثلا ساعت 3-4 بعد از ظهر. اون هم با آدم هایی که اصطلاحاً بهشون میگفتن مولوی یعنی معلم هایی که خیلی به شکل مکتب خونه درس میدن. یک مولوی خانوم و یک مولوی آقا رو پیدا کردم توی مسجد محلشون. ببخش من این تکر بگم چون که فارسیشم سخته. Basically, because she was coming from Tehran, and she asked those charity, no one wants to come, and no one would have go there. So she went on her own because those people needed to trust someone. So she had no security whatsoever. But those people, there were some nice people in obviously Shira, but they said just certain times she can filming, and there were two people helping her, and kind of like a teacher, but not a typical teacher. They teach in the mosque, or they're not the bad people, they're trusted. So there were one lady and one woman with her, but she had no other security at all. که حتی لباسای در واقع بلوچی هم خیلی کمک میکرد. یعنی من یه جاهایی مجبور میشدم اون اوایل برای تحقیق لباس فرم بلوچی و اون چادر و اون المان‌های بلوچی رو تنم بکنم تا بتونم راحت توی محله رفت و آمد بکنم و جلب توجه نداشته باشم. Okay. So when she was in Shirabad, for not to showing who she is or where she's coming from, Tehran or any other city, she had to wear Baluchi clothing, which is very traditional, and wearing like a chador, scarf, and things.
So those people, they don't understand she's not part of the she's part of, she's coming from different places. She's part of them. So that was one of her way to be secure as yeah, بفهم. What did the Uh, what did the children make of her coming from a different country? Because they must have known no, nothing. not country, the same country, different city. بله، یه محله‌ایه که در نزدیک به مرز پاکستان بله ولی پاکستان هنوز تو ایرانین. بله توی بله. ایرانه. بله. So Richard is the border, but it's still in Iran. So it's not from, it's just the border, but it's part of Iran. So چیزی که ریچارد میگه که اینه که بچه ها چه فکر میکردن که شما از یه محله دیگه مثل خارجی میشین دیگه، یعنی چیز نیستین دیگه، مثلا از نه، تهران. به من میگفتن خانم تهرانی. نه، میشناختن تهران و پایتخت و اینا رو کاملا آشنایی داشتن. یعنی من اون تصوراتی که فکر میکردم اینا از خیلی چیزا محرومن و نمیشناسن، وقتی که رفتم توی دوره تحقیق متوجه شدم نه، اینا ماهواره دارن، گوشی اوکی. من دارن. So the kids, they're obviously Iranian, but they knew exactly. She said she was very surprised that they knew everything from Iran because they got satellites. So they knew they're calling her the lady from Tehran. So Khanum Tehrani, which is the lady from the capital. So they knew about the Iran capital, and they have more knowledge that she was surprised. Yeah. ولی چیزی که توی دل زندگیشون وجود داشت این که مادر پدر به سختی داشتن. یعنی پدر اکثرا کوچ میکرد به شهرهای دیگه برای اینکه کار کنه، چون توی اون محله و توی زاهدان مشکل کار داشتن و وقتی که کوچ میکرد در واقع میرفت زن میگرفت توی یک شهر دیگه و اونجا بچه دار میشد و کلا زنان بدون شوهر مجبور بودن که اون بچه ها رو سرپرستی بکنن و نگهداری بکنن و هیچ وقت هم برایشون امکان این که بخوان ازدواج مجدد بکنن رو نداشتن. بنابراین Okay. مادر هم صبح میرفت از خونه بیرون و این بچه ها کلا توی اون محله تنها بودن. ببخش مادر چرا میرفت بیرون که کار برای کنه؟ کار. بله. Okay, that's what's very sad but interesting part. That is, those kids most of the time they didn't have parents, but the reason is because the man, this area, this part of region is named Zahedan, that in Iran. So the man was going somewhere else, and the father rather, and he would have married with someone else and have a kids and never return. So the wife or the mother of the kids, they're not allowed to remarry again. So therefore, they would have left the kids and go outside and working. So the kids basically like they didn't have a parents because the father never returned and the mom was all day out working, and they're not allowed to remarry. It's terrible, actually. و همینطور بود که سفر من تو اون محله شروع شد. ببخشید؟ میگم همین اتفاق افتاد که دیگه سفر من توی اون محله شروع شد و شروع کردم به پژوهش و ورود پیدا کردم و تونستم با آدما گپ و گفت داشته باشم و بتونم یه جمع‌بندی بکنم برای اینکه پارت بعدیم که میشه فیلم برداری رو برم تهران و مجدد برگردم. Okay. So basically, yeah, that was it. So that's how they trusted her, then they start her journey like that. So she started to understanding their culture. They trusted her, and then she had to return to Tehran to start the preparing for filming. Rich. So it's there. من یه چیزی میگم. Yeah, ببخشید. She want to say something. Yeah. یه چیز کوچولی که بگم، این اعتماد جلب کردن اونها برای من این شکلی بود. یعنی روشم اینطوری بود که با زنهای خانواده وقتی ارتباط گرفتم و اونا بمباران سوال داشتن نسبت به من که تو کی هستی چی هستی و من خودم رو برای اونا باز کردم، یعنی تعریف کردم از خودم، زندگیم، شغلم، حرفم و این باعث شد که خیلی به من اعتماد بکنم و این خیلی به حس قشنگی بود برای من. Okay. So it's a very nice feeling that why did they trust her? Because she started to have communicated with the ladies over there and she explained who she is, why she's doing that. And she was very genuine to them and she started listening to them, they're listening to her.
And then they start trusting her, the ladies over there. And she said for her it was a fabulous feeling. And that's how they started very nice relation and trust between them. Okay, Richard. Sorry. If you Is want to it go. Yeah. is it harder to make a film as a woman in this part of the world than it would be for a man, or is it actually easier that she was a woman and had the trust of those other women? تو این قسمت دنیا، حالا اون قسمت زاهدانه، برای یه خانم سختره که فیلم بردار باشه یا اینکه برعکس آسون تر بود چون تونستین با اون خانوما کامیونیکیت کنی یا اگه باشون صحبت کنی، یا اگه مرد بودین راحت تر بود برات؟ نه من یک بخش، یعنی اینکه به عنوان یک زن ورود پیدا می کردم و با زنهای اون خانواده صحبت می کردم توی گفتگو برام راحت بود، ولی وقتی که دوربین دستم می نه گرفتم. برای شما نه، کلا اگه بذارین کلا بگین، اگه مرد بودین راحت تر بود فیلم برداری یا اینکه به عنوان یه خانم راحت تره؟ نه، به عنوان یک خانم برای من راحت تر نه بودش. برای شما، برای در کل اون محله، توی اون محله برای شما یا برای هر برای کسی که آقایون راحت تر بود، برای اینکه همون، یعنی منظورم شما اوکی. مرده های اون محله نظارت میکردن، یعنی درسته که مثلا پدرها نبودن ولی پر از پسره، پر از جوونهایی هستن که براشون خیلی مهمه، یعنی اون غیرت و تعصبی که دارن براشون خب، یک حضور یه مرد خیلی عادی تره تا حضور یه زن. Okay, so it was easier if it was man because those men who were there, they're always checking, and of course, they're checking to see who's this woman coming. So of course, if it was a man, it was much easier than a woman to be. But then the women trusted her because she was a woman, and would those women have trusted her if she was a man? Okay. So اگه ولی اون خانوما که به شما اطمینان کردن چون خانوم بودین، اگه مرد بودن با اونا حرف نمیزدن، درسته؟ دقیقا همینطوره، ولی وقتی دوربینم اومد 1001 چالش دیگه داشتم که Okay. اونا اجازه بدن زنها جلوی دوربین حرف بزنن، یا Oh, که اکثر حرف نمیزدن، تک و توک اتفاق افتاد. okay. So yes, because she was a woman, it was much easier for her at that point to, if it was a man, no, they could have not talked to those women. So of course the trust was between the ladies and ladies. However, she said when the filming started, because there was a man involved, and that was a new challenge, which was horrible because some of those ladies couldn't even, they weren't allowed to come in front of the camera. Yes. Filming with children is incredibly difficult. It's always very difficult. How did you manage to build the trust with the children there? فیلم ساختن با بچه ها میگن یکی از سخت‌ترین چیزاست. و چجوری شما این اطمینان رو درست کردیم با بچه ها که بتون اطمینان کنن و بزنن بنی، چون خیلی نچرلی باتون یعنی کردن دیگه، چجوری این اطمینان رو با بچه ها درست بله کردن؟ بله. خب یکی از اتفاقایی که بین من و بچه ها افتاد، اونها به من به چشم یک معلم نگاه میکردن، یعنی هر زنی که در واقع مثلا یک کمی متفاوته و از یک شهر دیگه میاد، برای اونا یک تعریف اینطوری دادن که این خانم معلمه. آه. این یک کمی کار منو راحت کرد، ولی علاوه بر اون سعیم بر این بود که خیلی باهاشون صادقانه حرف بزنم، یعنی وقتی میپرسیدن تو اینجا چی کار میکنی، من خیلی صادقانه میگفتم من یه فیلمسازی هم که اومدم از فضای زندگی شما یه سری تصاویر بگیرم، ببینم آیا میتونم به این زندگی که شما دارید کمک بکنم، بنابراین بعد حرفای شما رو بشنوم. اوکی. و یه بخش دیگهش هم این بودش که من دوربینم رو میدادم دست اونا و بله اونا از اوکی. اینکه من اینطوری بهشون اعتماد میکردم حس خوشایندی داشتن. Okay, there was three things that at this point she's saying. There was one that they thought she's like a teacher figure, so they had the kind of they like her and they said Miss Teacher, or so they kind of trusted someone like her. But the second thing, she was very genuine to them. She explained who she is and why she's doing that, and she was trying to help them to have a better life. And the third, that she gave the camera to them and to for them to understanding what's happening, and that's how they start trusting her even more. I think it was a stroke of genius. I think it was absolute genius to have the
children that had that small boy filming it, because it also meant that we saw everything from the children's height, not from a grown-up, not from an adult height. Okay. Where did that idea come from? I thought it was Okay. very, very clever. Okay. میگن یکی از کاری که شما کردن که هم خیلی ژنی بود و خیلی باهوش بودش. شما کامera رو که میدین بچه ها از سطح قدی خودشون دارن دنیا رو نگاه میکنن و معمولا از بالا همیشه عکاسی میشه، نه از اون چیز. و این کاری که کردین میگن فوق‌العاده بوده. این ایده از کجا اومد تو سر؟ خیلی ممنونم که این نکته رو آقای ریچارد متوجه شده، چون این طراحی که من توی ذهنم کردم و سوال اولیه‌ای که اصلا از اولین سفرم اتفاق افتاد، دوست داشتم از زاویه نگاه اون بچه‌ها دنیا رو ببینم. اوکی. بنابراین این ایده اولیه شکل گرفت برای من و من دوست داشتم که واقعا دوربینم بیاد قد اونا و حتی خودم هم که مثلا میخوان نگاه کنن سرشون بالا باشه منو نگاه بکنن، یعنی من رو به عنوان یک پرسوناژ پشت دوربین مخاطبم حس بکنه که مثلا یک فیلم سازیه که هیچی نمیدونه و اومده داره فقط سوال میکنه. So she thanks you for understanding and appreciating her. Thanks. That was one of her idea. That was her own idea that she wants to see the world from their eyes rather that she filming from them. So and also when they want to look, they have to look up than they're looking at her. So it was her own idea to see the world from their eyes. Sorry, from their world rather. I think And that actually is what makes the film so good. And also because often when grown-ups make films about children, they film it from their height, and so you're then looking down on the subject rather than exactly. big. But because they were filming, we saw it from their height, from their point of view. That I think that's what gave the film its charm, really. Very, Yeah. very clever. میگن کاری کردن خیلی باهوشانه بود. این 4 ماه زیبایی که داد به فیلم همین بود که از دنیای بچه ها داریم نگاه میکنیم، چون معمولا از اون ور دیگه، یعنی از بالا دارن به پایین نگاه میکنن بچه ها، ولی این برعکسه، اینا هم دارن دنیا رو نگاه میکنن و خیلی کار باهوشی کردی. خیلی ممنونم، مرسی. So thanks you a lot. I think it's. I think one of the things Raya said earlier was that the children were very happy. Years ago, I made a film about children and their dreams, and I filmed in Belfast during the Troubles in a Yeah. very, very poor area of Belfast, and I also filmed in a very smart, very rich part of England. The children who had nothing, who were in Belfast, were much happier than the children who had everything. Why does she think the children in Baluchistan, why were they so happy? Yeah. So Richard هم کار کرد. چندین سال پیش داکیومنتریشون درست کردن تو تو ایرلند و از بچه‌هایی که محروم بودن، ولی بچه ها خیلی خوشحال بودن. دقیقا همین کار تو لندن هم کردم، تو انگلیس، ولی بچه‌هایی که از خوب بود و اینا اونقدر خوشحال نبودن، یعنی همون تجربه که شما داشتین. ولی به نظر شما میگه برای چی فکر میکنین که اون بچه‌های بلوچی خوشحال بودن؟ چیزی که من از اون بچه‌ها یاد گرفتم این بودش که هر روزشون رو مثل یک چالش تعریف میکردن و اون چالش رو زندگی میکردن و شب میشد و دوباره بلند میشدن و اون چالش تکرار میشد و این خیلی نقطه عجیب و ببخشید غریب. منظورت اینه که اون چالنجی که تو زندگی دارن، یعنی از صبح باید بجنگن و اینا، این باعث خوشحالیشون میشه؟ توی لحظه زندگی میکردن، آها یعنی اوکی، مثلا حالا بهتر. فکرشون این بودش که یعنی وقتی میخوابیدن، من به عنوان یه آدم بزرگسال بله. وقتی که شب میخوابم با هزار افکاری که از روز درست. دچار شدم، آره، باهاش دست و پنجه نرم میکنم و روز بعدیم انرژیم رو شب قبل گرفته، بنابراین روز بعدی بر من هیچ مفهومی نداره. اوکی. ولی بچه‌ها من فکر میکنم توی هر جای دنیا که باشن در واقع اون به غریزهشون اعتماد بیشتری میکنن و بله. غریزه زندگی برای اونا خیلی محکم بود. یه چیز دیگه کوچولوی ببخش دیگه اینو ای هم بگم چون میترسم. بله، بله.
خواهش میکنم خواهش. So she was saying what was important that, kids in general, they're thinking day by day, they don't think of all the things going to happen the day after. And for those kids, they're just waking up and having that day and that moment, that was important for them. So tomorrow is another day. But she said, for example, me as a lady grown up, when I'm sleeping, has this thousand things come to my mind. But for those, it's just thinking day by day, and they're happy for to having it, the day pass, and I presume they eat or they live or they sleep. So it was day by day, minute by minute. It's a good lesson for us all, really. Absolutely. یعنی درس خوبه برای همه ما. بفرمایید. چیزی Sorry. sorry. Sorry, I beg your pardon. Please, Garrett, continue. Okay. thank you. چیز دیگه ای که برام وجود داشت این بودش که این بچه ها خودشون مادر پدر خودشون شده بودن، انگار که به تربیت و رشد زودرس. این چیز خوبی نبود ولی منظورم که اون باعث می شد که در واقع بپذیرن، پذیرفتن زندگی و So این هم چیز خاصی بود که من So دریافت one کردم. was very special. Those kids, they were their own parents, because she said it's not a good thing, but that make them mature because they have to be father and mother for themselves, and that makes them a bit different than other kids. Other filmmakers will be interested in the detail. What camera did you use, and how many days were you filming? چه کامرای استفاده کردین؟ چون بعضی از فیلممیکر دیگه گوش میدم خوان بدونم. و چند روز این دوره طول کشید؟ من حدود 4 پارت فیلم برداری داشتم که برای در واقع تحقیق میدانی که داشتم. یعنی چه تحقیق یعنی دوره‌ای که پژوهش می‌کردم، یعنی روزهایی که برای پژوهش من سفر می‌کردم، دورانی که میرفتم که یه چیز حدود 3 سال طول کشید که من در رفت و آمد بودم. یه دوربین هوم ویدئوی سونی داشتم که فول اچ دی بود و تمام تصاویر تحقیقم رو سعی می‌کردم، چون می‌خواستم اون محله با دوربین آشنا بشن، یعنی همیشه دوربین رو تو دستای من ببینن. بنابراین تو دوران تحقیقم هم با خودم می‌بردم. با هم دیگه 4 سال با ریسرچ، با تحقیق تو اینا 4 سال، درسته؟ 3 سال طول کشید. 3 سال باش. I'm sorry, I speak French. completely lost. So with all her research, because she had to do research as well, together it was 3 years. And her camera, sorry, I forgot the name of, ببخش اسم کامراتون یادم. یه هوم ویدئوی کامرای هوم ویدئوی خونگی، یعنی Okay. Her camera was HD, just home video. Nothing particularly, I don't know which brand was it, but she had it all the times with her because she wanted to become familiar with her camera. One question: would Raya consider going back in 10 years' time to find out what has happened to them all and making the film? حاضر هستین 10 سال دیگه مثلا دوباره برگردین و ببینیم اونجا چه اتفاقی افتاده بعد از این کاری که کرد؟ بله. یعنی یکی از آرزوهام اینه که برم سراغ بچه‌ها و بچه‌ها رو پیدا کنم، ولی متاسفانه تو همین بازه 7 سالی که من میرفتم و میامدم خیلی از بچه‌ها کوچ میکردن، یعنی خیلی از پسر بچه‌ها میرفتن شهرهای دیگه برای کار و خیلی از دخترها ازدواج میکردن و اونام گمشون میکنم. یعنی با سنای پایین ازدواج میکرد، درست میشه؟ درست سنای پایین، آره دیگه. 14-15 ساله دخترها ازدواج میکردن، 14-15 ساله پسرها واقعا میرفتن شهرهای دیگه و عملا من یه عده‌شون رو گم کردم. So it is her dream, but unfortunately she said even those 7 years that she was working there, lots of kids age of 13, 14, the girls would have married, and by now and the boys was going somewhere else to work when they're age of 13 or 14, so she's not sure how many they're still there.
من یه دختری داشتم توی این 7 سالی که رفت و آمد میکردم که خیلی خیلی کاراکتر ویژه‌ای داشت. و خب توی این 7 سال من هی بچه‌ها که رشد میکردن تصاویرشونم ثبت میکردم، ولی متاسفانه دختر وقتی که 14 سالش شد ازدواج، یعنی تقریبا میشه گفت 9 سالگیش، وقتی 14 سالش شد ازدواج کرد. اصلا به من اجازه نمیدادن که من نزدیک خونه اون بشم. اون بودش توی همون محله شیرآباد، So ولی those متاسفانه من نمیتونستم بهش نزدیک شم. but those 7 years she was filming, she become very connected with one of those little girls, and so they had a good connection. But unfortunately, while she was there, I think she was 7, and then she started. At the age of 14, she married, and while she was married, they wouldn't let her to be even closer to her. So sadly, she lost the contact with. Does Raya think that conditions will ever get better for those for the next generation of children living there? رایج فکر میکنین که این کاندیشن چی میشه این مدلی که موقعیت موقعیتی که هست ممکنه عوض بشه و اینا یکم زندگیشون بهتر بشه، یا چیکار باید بکنیم واقعا؟ یعنی ممکنه نچرالی تبدیل بشه، یا دولت کمک کنه، یا کسی دیگه دولت کنه، نه ولی کسی میتونه کمک کنه. ببینید، من البته نمیخوام که نکات خیلی سیاسی رو عنوان بکنم، چون به اندازه کافی اینجا بله بله دردسر برای ما میفهم. هست. ولی این رو شما به هر مدلی که تونستید تعریف بکنید که سیستم ایران، سیستم جمهوری اسلامی دلش نمیخواد مناطق محرومی مثل زاهدان، مثل سراوان، مثل جنوب کشور و خیلی جاها موقعیت رفاه داشته باشن، به خصوص وقتی که سنی هستن. یعنی اوکی. آره، مثلا محرومیتی که اینو البته اشاره بکنید، چون بذار من محل بگم، چون این تیکه هم بگم پر نکنم که. So, as you know, Raya, she's in Iran, so she had to careful. That's what she's saying. Which if we appreciate that part, won't be a share. So, as Islamic Republic of Iran, they don't like to, Sure. to Okay. help. They're not going to help because those kids, they're, we are Muslim Shia in Iran, but those Yeah. kids, they're Sunni, and they don't particularly likes to help them. For Okay. that reason as well, and so they prefer to stay like that than to be helped. Okay. So yeah, We can not just use this part of the we don't need to use that bit in the interview. No, I was just interested. Uh yes. uh does Luba and Elizabeth, Natusa, do you have any questions that you would like to ask Raya? I think I've monopolized everything I so. have a question. I said in English and then I said to her in Farsi. To me, is what can we do? Because as a human and okay, as a fellow Iranian, I'm devastated, and I know this happening around Iran, around the world. But as my fellow Iranian doing it, I just want to know what we can do, even to showing it more to cinema. So maybe there will be a way of helping and not too much involve the politics, but there could be a way. Yes. So that's what I'm going to say in Farsi too. رایج من اینو Maybe. سوال خودمه که دارم میگم. ببینین من از به عنوان یه ایرانی یا به عنوان کسی، یه آدم، یه انسان، با چیزی که دیدم واقعا قلبم شکسته، ولی خب میدونم خیلی جای دیگه هم هستش. ولی ما بله. چیکار میتونیم بکنیم اگه نخوایم پولیتیکالی هم بکنیم؟ ولی چجوری میشه کمک کرد؟ فیلمو بیشتر نشون بدیم؟ چیکار باید بکنیم که بتونیم کمک کنیم؟ ما احتیاج به خرد جمعی داریم، باش آتوشایی خرد عزیزم. چیه؟ دانش دانش جمعی به نظر من نه من چیزی که یه دفعه چیزا یادم بله. آره، ببینید، ماجرا اینه که عامدانه اون منطقه بله. در محرومیت نگه داشته میشه. برای شکستن یه همچین در واقع سدی نیاز به یک خرد جمعی هست. اون خرد جمعی از من، شمایی که خارج از ایران هستی، بله. انسانهایی که در همون محرومیت دارن زندگی میکنن باید دچار توقع بشن، باید انتظار داشته باشن که در واقع باید زندگیشون رو به بهبود بره. یعنی خود اون علاوه بر آدمایی که اونها اونش علاوه بر اونها مسائل مالی هستش
که در واقع به شکل غیر مستقیم باید به اونها تزریق بشه و شنیدن صدای اونها وقتی که دولت سیستم کاری میکنه که من فیلمساز پام رو توی اون منطقه نذارم و 1001 مشکل برای من به وجود میاره و بارها میاد مثلا منو میگیره میبره و سینجینم میکنه که چیکار داری میکنی، باعث میشه که اون منطقه همطور گمنام بمونه. ولی وقتی که من ورود پیدا میکنم اونجا و سیستم اگر که حامی من باشه برای اینکه بتونیم این تابوهایی که توی اون منطقه وجود داره شکسته بشه، همه اینها باید دست به دست هم بدن که ما بتونیم برای اونها کمک شونده بشیم. ولی چیزی که من دریافت کردم الان ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم تا زمانی که در واقع ما به یک آزادی نسبی برسیم برای آزادی بیان. یعنی با چیزی که الان سیستمی که داریم خیلی سخت. خیلی سخته. بله. Okay. دلایلش هم این هاست که گفت خدمت. So basically with the government we've got is very difficult to any way we can help, because those trying to disconnect this part of the area, and many of those from other side of the, let's say, Iran or whole world. So for her, even as a person who went for research, she had many issues, I presume, with intelligence service and all. So even for filmmaker was difficult. But she said for that moment is not easy, but it's good for people to know what's happening there. And if we can manage to get some fund and indirectly send it to them, and the more knowledge those kids or the whole world know, maybe we can do something together. It's not easy, but we can do it. Better to try than not. Absolutely. اینه بهتره یه سعی بکنیم تا اینکه هیچ کاری نکنیم بشینیم. Excuse me, I would like to enter here at some point because first of all, I want to congratulate Raya. That was a great chance for us, for our festival, that we had such an expert as Richard Bielfeld, who particularly chose this film. And it was him who was insisting that this film has to receive the best film award, the best documentary award. So that is all credits go to Richard here. Okay. خانم رای لوبا پرزیدنت چیز میخواد از شما تشکر کنه برای اینکه این فیلمتون رو با ما شیر کردین و میخواد از ریچارد تشکر کنه چون ایشون به عنوان هد داکیومنتری کسی بود که و واقعا هم بود خیلی اصرار کردن که فیلم شما برنده بشه و اینکه واقعا کردیت به ایشون و به کار شما. Secondly, the role and the place of this festival, Independent International Film Festival, is true to its name. We're trying to bring films which are really good stories. We're not interfering or trying to do politics here. We're above politics as film festival, and I don't know many festivals that accept Iranian films, unfortunately. They do actually. They do. We're open. All the festival will accept Iranian. Oh, that's wonderful, because couple of festivals I know wouldn't. So it was our pride to bring about 145 Iranian films. And the reason we invited you, Atusa, because also of your Iranian background, just as a festival to give our support to those wonderful filmmakers who, despite any conditions, make good stories. And any festival is good when newspapers or TV news, official, keep silent. The festival speaks. The festival tells the stories of people who live far away, like in Baluchi, these little Baluchis. And when you have marvelous filmmakers like yourself going through many difficulties to provide this. I just have to translate.
If you give me 1 second, translate till here. Yeah. So این خانم که پرزیدنت میگن که من این فستیوال ایندیپندنت کردم برای اینکه بیشتر تمام این بوردرها رو، یعنی میدونی، مرزی نباشه و چیز روی پلیتیک نیستش، روی اینه که این آرت و این چالش و اینا رو ما نشون بده. و میگن که البته من فکر میکنم هستش، گفتن که ما 140 تا فیلم ایرانی آوردیم و دلیلم که من مثلا آوردن توش چون من ایرانی هستم. ولی من میدونم که فستیوال های دیگه هم قبول میکنم فیلم های ایران، چون درست من میگم نه؟ چون که بله. بله. و اینکه میخوان که و از شما که انقدر سختی کشیدین و به هر حال آسون نبوده، ولی خب دوست دارن که میگن حتما به کشور ایران و به فیلم های ایران خیلی زیاد اهمیت میدن. ولی اینو من میخوام، چون این خانم گفتن نیستش، گفتم چرا فیلم های ایران همه جا قبول میکنن و شما قبلا هم جایزه گرفتین درسته برای این فیلمتون؟ بله. بله. شما از کجا جایزه گرفتین؟ در برزیل جشنواره فیکا. ولی به خیلی جام فرستاده شده درسته؟ بله خیلی جا فرستاده شده، ولی بعضی از فستیوالا رو در واقع به خاطر اینکه میخوایم مراقبت بکنیم از جهت اینکه دردسری ایجاد نشه، مثلا بعضی از فستیوالایی که خیلی در واقع دستن در کارهای ایرانی دارن، ترجیح هم این بوده، یعنی من به الهه سپردم که خیلی نفرستن، یعنی بیشتر فستیوالای کودک و نوجوان باشه تا اینکه بخوام حالا مثلا فستیوالایی مثل کنو، نمیدونم ونیزو، نمیدونم حتی ایتفا و اینا، میدونید بنابر سیاست هایی که دارن خیلی برای من چیز نیست، الان در موقعیتی نیستم که خطرناکه. بله. Okay, Luba, she thanks you first of all and appreciate everything. But also she likes to say that yes, she can, I mean, really appreciate how you're doing it. But she already won also in one of the other festival, Brazil. Her film was sent to some other places, and but she refused to go to certain, like even Cannes Film Festival, for the reason because of her security, and unfortunately with the government we have, there may be problematic for her. So that's why she's trying to make it. I mean, at this point, just certain festivals she sent, and again, she thank you for your support. Can I just say something here, which is, I think it is absolutely wonderful that the SIFA Film Festival exists, because it means that films like yours get seen in England and they get seen by lots of people. Yeah. Without SIFA, I don't think we would have seen your film. So I cannot say how much I admire the festival for doing what it does. I think it's an absolutely wonderful thing, and I feel very proud to be part of it now. I wasn't in the past. I've only come into it this year, but I feel really proud to be part of it because it means that films like yours get a wider audience. I'm a BAFTA member, and I will do everything I can to make sure that other people see this film, because I think it's very important that, what you have done is shine a light into a part of the world which we in the West know nothing about, and that's really important. Okay. Wonderful. Megan, Thank you sorry. very much, Richard. Thank you. It's true. No, it is true. So, and let me just explain that to her, and I have to thank you, Luba, because it means the world to us, what you did, and to my fellow Iranian. I make so many people cry that it Thank you. means the world. Thank you so much. این خانم لوبا که پرزیدنت سیفا هستن، آقای ریچارد، ازشون تشکر میکنم برای اینکه ایشون هم واقعا قلبش رو گذاشته برای این فستیوال و این فیلم ایندیپندنس هست. و میگفت آقای ریچارد که خودش آدم خیلی سرشناس هستن تو داکیومنتری و ممبر بافتا هم هستن، ولی میگن فیلم یه همچین فیلمی که اومد و برنده شد و تو انگلیس خیلی خواهند دید و خیلی میتونه برای شما خیلی خوب باشه و افکورس شما هم یه جرنی خیلی سختی رو داشته، ولی تانکس به خاطر سیفا بود که ما و هممون خیلی خوشحالیم که کار میکنیم، چون ایشون واقعا میگم قلبی کار میکنن و براشون خیلی سینماهای مثل ایران، افغانستان، همه اینجا رو سپورت میکنن و ما داریم تشکر از سیفا هم میکنیم که این سعی به ما این چانس هم داد که همه باشون بتونیم کار کنیم و فیلم خوبی مثل شما رو پیدا کنیم.
همچنین برای من، یعنی برای من جزو یکی از افتخاراتمه و اینکه واقعا خستگیم در رفت. یعنی آه نکاتی که در مورد فیلم من گفته میشه، من مثل جدای از اینکه حالا این لطف و توجه رو داشتن بابت اینکه انتخابش کردن به عنوان بهترین مستند، برای من یک جایزه ویژه دیگه است وقتی این نکات رو میگن. خیلی ام، ممنونم. خواهش. Um, Luba, she thanks from her bottom of her heart for everything you're doing. And Richard thanks to you as well. And Sifa, she said you means the world to her, and she cannot say how much she appreciated what you did and what you're doing, and you're still supporting us and the countries like us. And also that was she said for the person like her that was the most important things, one of the most important award and one of the appreciation of her film. And Richard said that that's make her all the things that was tired, danger and everything for her is just like, now I see the result. And thanks to you guys. Thank you. No, not at all. What will you ask Raya what she's doing next? Can she tell us about what her next film will be? رای جون، شما بعدا چی کار میخواین بکنین؟ چه فیلم دیگه ای میخواین درست کنین؟ داکیومنتری چیه نقشه بعد هدف بعدی؟ بله، من در حوزه زنان و کودک و نوجوان دو تا پروژه دارم. یک پروژه هم در مورد زنان هست و اسمش هست عشق گم شده. میخواین اینو بگید بعد من بله. بقیه‌شو. Yes, she's working with the project with the women empowerment and the kids, and she's got one project that is a lost love. It's about the woman, and she can continue talking. So, yeah, بفهم. و این پروژه هم مثل همین پروژه بلوچای کوچک یک پروژه طولانی مدته که دارم در واقع هنوز تحقیق میکنم و در وضعیت پژوهشش هستم. گهگاهی تصویربرداری هم کردم و در رابطه با زنان از سال، یعنی همسن نسل خودم، از سال 50 تا به امروز. خیلی پروژه بزرگیه برای من از جهت و این تعریف. بیسیکلی این پروژهتون راجع به خانوماست که بله زندگی خانومایی که تو ایرانن یه همچین بله بله بله، خانم هایی که توی ایران هستن و مشکلات احساسی که تمام این تاریخی که ما گذشتیم تبدیل شد به اتفاقی که 2 سال پیش افتاد. یعنی مثل یک انفجار انقلاب بود. محض. آره، و انقلاب محض که رخ داد و انگار که مثلا یک خودآگاهی جمعی داره اتفاق بله میفته بله. توی ایران و برای زنان. و خب برای من فیلمساز همین اتفاق افتاده و در حال ساختش هستم. اوکی. علاوه بر اون در واقع یک پروژه دیگه ای هم در سرابان سیستان بلوچستان داشتم که ببخش من اینو متاسفانه بگم که یادم نرم کرد با اجازت. So this خواهش می‌کنم. project is about the woman in Iran, like all of us, all Iranian women, and is about their feeling about everything's going through. And as you know, Aluba and Rich, you know, we had a revolution, massive revolution. We changed a lot. Sorry, I get too emotional for that. But so basically, helping a woman. I'm so sorry. I'm not supposed to cry, but she's so brave because I know it's not going to be easy for her. Okay. So basically, this project is for a woman in Iran, and it's going to be hard, but she's going to do it, and she's going to do research. So it's just started research. Wonderful. Well, you're both beautiful people, Atusa. You so proud to have you this year in our Thank jury. you so much. Thank you. No, well, I'm honored to be you're such a And wonderful person. Thank you. incredible that you guys really, you know, I discovered Iran through you. I never been there, but the beauty, the spiritual beauty, that you people are great people. And I thank Richard for
chosen this film. Yeah, you vote for it. Richard, who has good taste and good understanding, whose films are watched by 200 million people. You know, documentaries. Richard is not a guy who comes just No, of course. he's Yeah, yeah, he's a very important key absolutely. of our jury team, jury family. Yeah, So I hope that next year Richard will return back to our festival. I mean, we have some plans for master classes, etc., which we can do also on Zoom, and you, Raya, can also be part of it. I mean, Richard has a lot to yeah, say to filmmakers, to learn a lot from him. And for us, it's very important that our great, great filmmakers, winners, they still learn even more from brilliant experts like Richard Bielfeld. Atusa, maybe you can translate sure. when Thanks, I Sam. go, I never stop. نه نه it's beautiful you see. So رای جان دوبا خیلی خانمی هستن که اینو من خودم میگم I'm gonna say on my behalf about you as well دوبا and then I translate it. این خانم واقعا قلبش رو گذاشت و خودشون هم با کالچر بسیار قوی اومدن ولی واقعا خیلی برش مهم بود این فیلم های ماها بری جلو و اینکه خیلی میگه با کالچر ماها بیشتر آشنا شد و خیلی میدونین خانم اسپریچوله یعنی چیز نیستم پولکی نیستم واقعا و ریچارد یه آدم بسیار مهمه توی داکیومنتری یعنی آقایی هستن که سال هاست این کار رو میکنن و این فیلم از سر پیش شاید مثلا 200 میلیون نفر نگاه کنن و میگن که براشون خیلی مهمه که بعدا اینو یه ماستر کلاس بذارن یه کسی مثل خود شما مثلا از ریچارد بیشتر و بیشتر هم یاد بگیرین و کنتینو یعنی کمک کنیم که ببینیم چی کار میتونیم بکنیم و ایشون رو همیشه امیدواریم که سال دیگه هم ریچارد باشه با هم I خیلی عالیه خیلی عالی. think if I may say, I think Raya should do a master class in how to film in difficult places, how to understand the importance of of humility when you're making a film, and Yeah. also how to film with children because it's very, very difficult filming with children. And what Raya achieved was amazing. And I think Raya should do a master class in do this. I'm gonna tell him that's a privileged thing to say. رایا جون ریچارد میگه شما باید ماستر کلاس درست کنین چون کاری که کردین اون چالنجی که داشتین بچه ها نوعی که فیلم برداری کردین فوق العاده بوده و اگه کسی باید بکنه شما این بتونین It's too emotional for all of us. But Richard and Luba, I have to say, I mean, I was in Iran. I salute her because I salute all the Iranian women because I was there when it was a revolution of women, and my God, they're brave. And this lady, I know at least she was 10 times in intelligence service, and God knows what they did. But those people, they work very hard with this situation we are to make anything happen. So they really deserve it. And thank you so much, Sifa. Thank you, Richard, to give this. I can't tell you how much they all appreciate it. Well, we hope to see more of your films, Raya. Maybe next year you will premiere your new film at our festival. Yeah. رای میگن ما دوست داریم فیلم های بیشتر شما ببینیم و شاید سال دیگه تو پرمیر باشین و دوست دارن که شما همیشه با ما باشین تو این جرنی. من تمام سعیم میکنم اگر که بتونم با سختی هایی که توی ایران هست بتونم مبارزه She کنم. says she will do everything, but with all this difficulty at the moment in our country, she will do her best to do it. But we wish her all the best to continue to do. Well, please say to her that if she ever needs any support or any help from any of us, she only has to pick up the phone or send an email or a text. We will do everything we can to support and help her. From our side. Yeah. Thank you. Sure. That'd be true, isn't it, Luba? Absolutely, absolutely. Thank you. رای جان میگن هر سپورت هر کمکی هر چیزی که خواستین میتونین فقط گوشی رو بردارین به ما زنگ بزنین به ریچارد لوبا به من به همه زنگ بزنین و ما همه جور سپورتتون میکنیم. خیلی ممنونم. خیلی خیلی ممنونم. این برای من مثل یک قوت و یک توانایی چند برابر اتفاق میفته توی ذهنم.
احساس میکنم که الان دیگه وظیفمه که آه. هر قدری شده انجام بدم کارم. خیلی Well, ممنونم. that give her strength. She thanks you both, and you said it give me a strength, and you make me to feel that I have a responsibility to do more and more. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, actually, you do have a responsibility to do more. You're a very talented filmmaker. So yes, yes, don't ignore your responsibilities here. Right. میگن که شما بله مسئولیت دارین چون یه فیلم میکر فوق‌العاده هستین و بعد بیشتر و بیشتر بکنین. چشم، حتما. ممنونم. She thanks you again. And she Thank said you. with pleasure. Does anybody have any more questions for I think Ryan? if I ask one more question, I'm going to cry Please my do. eyes. No, please do. Ask whatever you want. And Just then to thank everybody, and let's keep going. Probably, I would like really to have some funds to be able to, invite not only your films, but also to invite you guys to attend and to speak with your audience. So yeah, I'd like to we'll be after that working on Luba talk one day when you have and separately. Richard, yeah, separately regarding that because there's so many after that. Thanks to you, Luba. You gave me lots of strength that to make me to think that no, it's my responsibility as well. I have to do much more for your as well as my Iran, but as well for your festival as well. It means a world to Thank me you. if I can do anything. Thank you so much. Thank you, because you know what we're going through as well. to make Absolutely, it it's not easy because But- what you're doing is not easy. And But I for thank us, you. the only thing we can do to make this place a better place is just to support filmmakers. That's all we can do, and that's a big thing. I mean, their voices are Yeah, heard. yeah, I mean, Richard Billfield could hear Raya's voice, and through that, we probably will be able to organize a screening somewhere else to yeah. make it possible to send them the message to the world. These festivals are the biggest medias, and we just yeah. و میگن این فستیوالا میدونین صدا رو میتونه بفرسته پخش کنه مثلا یه کسی مثل لوبا مثل ریچارد اینو میتونن که بین میلیون ها آدم پخش بشه و واقعا باید از لوبا تشکر کرد چون که واقعا همه زحمت ها رو میکشه یعنی تمام مسئولیت رو قبول کرده و یه کسایی مثل آقای مثل ریچارد میان که برای خیلی آدمی هستن که ریسپکت میکنن مردم بهش و عاشق کارشه و روی فیلم شما عجیب به همه اصرار میکرد که باشین و امیدوارم این صدا پخش تو دنیا بیشتر و بیشتر با سیفا با لوبا با ریچارد و آدم های مثل و شما خودت. خیلی خوشحالم برای اینکه این مثل یه زنجیره است دیگه. ما همه بله. با هم کانکت میشیم و میتونیم اصلا مرزی نداره. یعنی ما Absolutely. در مورد حق و حقوق آدم ها میتونیم بزنیم. من به یک طریقی، شما به یک طریق، ریچارد و لوبا هم به یک طریق دیگه. Yeah, و she حالا said we're oh sorry. دمتون گرم ایرانی رو نمیدونم چی اون میشه. خیلی سخته. They آره. said we're human like a chain, so there is no border, and it's a humanity that count. And Luba, Richard, Raya, me, all around the world, basically we are one. But if we can do that in the way we can, it's fabulous. And she said the expression, which I cannot, I don't even know how to say it. It's a Farsi. It said like, thank you very much in a very familiar way, but very cute way. But unfortunately, we don't have it in English. So she thanks basically from her bottom of her heart, and she really appreciates. thank you. Thank you. Thank you. Thank you. We really, And then just the last question, Richard, if you allow me Sure. to ask Raya, we would like to publish it on our website, our meeting, because it's a big thing for us as well. We have short clips of every event that took place at the festival. But if you agree, we also will post it on our website. If not, that's also fine. Just let us know about it. اوکی رای جان میگن که ما توی وبسایتمون معمولا میتونیم قسمت پولیتیکاش اصلا نذاریم، هم اولش رو بذاریم. معمولا میذارن توی وبسایتشون
که صحبت کردن. اجازه اینو میدین؟ خطری براتون نیست اگه اون قسمت فقط مثلا میتونیم اولش رو بزن؟ اگر فکر میکنین خطری تو ایران هستش میتونین بگین. خطر هست ولی باید حرف بزنیم و برای شنیده شدن حرفامون باید خطر رو به جونمون بخریم. آخه oh gosh. That was a tough one. She said it is dangerous, but for liberty we have to accept it, and she agreed to do it. It could be even danger, but she's happy to go ahead and No, I push. don't want to risk. No, but she said I'd rather to do it than to be silence. And to be honest, we all like that. We all Iranian women, we become like no more silence, and we all we all become activists, right? So we can do a small piece of it, just like 3-4 minutes, and say That's that. what I said to her. Maybe in the beginning of the whole conversation we can put. میگن میتونیم اولش هم بذاریم چون ما نمیخوایم obviously شما تو خطر But باشیم. we will keep in اولش our archives, obviously. نه ببینید، واقعیتش اینه که آتیسا جانم، ما دیگه از این وضعیت خسته شدیم و اگر بخوایم که این محافظه کاری رو بکنیم، من به عنوان یک آدمی که دارم توی ایران زندگی میکنم و این همه آدم تحت خطر و این همه آدم تحت موقعیت‌های قرار گرفتن که حالا من به نوعی اون کارها رو انجام نمیدم، اگر بخوام اینجا محافظه کاری بکنم در حق مردم خودم و به خودم در واقع خیانت کردم. بنابراین من الان حرفایی که زدم پاش وای میستم، نه نگران نباشن، نه okay. She اگرم said اتفاقی بیفته من کنار میام باش. she said no, I actually wanted you put it because we all in danger, and if we are be quiet, never gonna happen anything. So no, I wanted to be, and I want to be heard, and if anything happen is my own responsibility, and I wanted to the people heard what I'm saying. Thank you. Yeah, another brave lady. Thank you. Thank you. You have to be crazy to make to change the world. So we're just trying. Yeah, but if we don't try, so we have to try. I mean, we all of us have to try. Thank you very much, Richard, for organizing your platform for us. And Atusa, thank you so much No, for it was an absolute pleasure. Thank well, you. Raya, thank you so much for making your Thank time you so much. for Oh, us. Luba, thank you for everything. You're the first to thank. We'll see you soon. See you Yeah. soon. See you soon. Richard, thank you so much. I can't say how much we can thank you all day, but And thank you for SIFA because it's a home for people, for crazy people like us who want to change the world. no, absolutely. Without Sifa, we wouldn't be here, and I'm so honored I was part of it, and I hope I can continue to do anything I can. Of course. Very good. Okay, Thank thank you. you so much. Thank you. Thank you. مرسی رایه جان، مرسی از وقتتون. Bye خیلی bye. Thank you. خیلی ممنون. از قول منم تشکر بکنید. خوب باشید. مرسی. She said thanks from me and hope you guys well. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you very much. Bye bye. Bye-bye, everybody. Bye. Bye-bye. Good. Bye. Goodbye.